ወደድሽኝ ማለት ነው። ሌላ ዘፈን እሺ። ድርብር አታላይ ነው ያ ልጅ አታላይ ነው አታላይ ነው ያ ልጅ አታላይ ነው መስሎ ገብቶ ከሆዴ ልቡን ሰሎ ላያዛልቅ ላያዋጣ በቃ ጌት አልጨረርኩም፣ አልበቃኝም። እሺ አንተ ሀገር ያወዲያ የኔ ሀገር ከወዲህ አንተ ሀገር ከወዲህ የጂጂ ከበድ ባቡል የሚዘፈን አደራ አለብኝ አደራ ወድቃ እንዳትቀር ተሰብራ። 5 ዘፈን ይዘፈንለት እንዳላወቃችሁ ነው። ሶፋ ወይ ወድሻለሁ። እሺ አይ ሙድ ሻባድ ሱብሃንአላህ አልቻልኩም። ፈርደ ፈካታ እናንተ ጎጎሪ ፈካታ ነው እንዴ? ጉዳራ ጀራታ ጋር ሱብሃነ ወተዓላ ሱብሃነ ወተዓላ ፈርድ ሰፍላ ይሄ ፈራ እንጂ لكم فرنجي وكذا من هدي سبحان الله وهذا كله ده من يعرف شيء አስሊ አታወራም እንዴ? ማቼ ተገናኘን? ነይ ውጪ ወደዚህ። እንደዚህ እኮ ነው ምነው? ሰላም ነሽ? እንዴት ናስ? አማን ነው። የት ጠፋሽ? አለሁ። ጥሩ ነው እንደዚህ ሰውን ፍቅር አዚዞ መጥፋት። መቼ እንደ ባለፈው ጊዜ ተዋውቀን ተዋደን ምናምን የፍቅር ጥያቄ ሁሉ ተጠያቀን እሺ ብለሽ ከዛ አይነን ጥለሽ ወደ ሙቤ ገባሽ። ጥሩ ነው መካድ። ወንድ ልጅ ማስለቀስ ጥሩ ነው። አንቺ ወንድም የለሽም፣ አባት የለሽም። ጥሩ ነው እንደዚህ። ሰው እኮ ወንድ ልጅ እኮ የሚመዘነው በሀብትና በቦርጭና በመልክ ሳይሆን በንጹህ ልብ ነው። እኔ ቦርጭ ባይኖረኝም እንደ ሙቤ ብር ባይኖረኝም መልክ ባይኖረኝም እኮ ውስጤ ንጹህ ነው ለአንቺ። ሙቤ ለምን እንደምወደው ታውቃለህ? ጀሜ አካውንትሽ ምን ሆነ? አንቺን አይደለም ሌላ ጀሜ አለች እዚህ። ምን ሆነ አካውንትሽ? ተቃጠረ? ሙቤ ለምን ነው የምትወጂው? ግለጪው። የሆነ እሱ ጋር የሆነ የሚለይ ነገር አለ። ብቻ ከሰው እዚህ ቲክቶክ ላይ መጥቼ ካየኋቸው ሰዎች ምን አይነት እንጃ፣ ልቡ ንጹህ ነው። በቃ ወደድሽው እንጂ አፋር ብሊ እንደምወደው ሙቤ እንደምወደው ማንም ነው የሚያውቀው። የወንድምነት ነው የወንድምነት ነው። ቶሎ በይ። ለምን እንደዛ የምትጠቀኝ? አይ የሌላ ፍቅር ወንድ እንትን ከሆነ ብሎክ ነው የሚያደርግሽ። እኔ ጭቅጭቅ አልችልም።
ታፒ ጎራ ጋይስ አይደለም ሰው ምፈራ መስሎ ነው። አመርተኝ ሰዎች አይደለም ምን ፍቅረኛ በቃ ወዶ ፍቅረኛ አይደለም ግን ወደዋለሁ። እንደ አጋጣሚ ብታገኝ ሙቤ ዱባይ ቢመጣ እኔ ሙቤ ነው ላይክ እግዚአብሔርን የምሬን ነው የምልህ። ማዘር ትሙት ላይክ ቀልዱ ቀልድ ነው። እየቀለድኩ ሊመስላችሁ ይችላል ጋይስ፣ ግን እኔ ሙቤ ላይክ የቀልድ ላይክ የምቀልደው ሰው አለ ቲክቶክ ላይ ለቀልድ የምታወራው ነገር አለ። ሙቤን እኔ ሪል በቃ ንጹህ ልቡን ወድለታለሁ በጣም። እሱን አይደለም ለአንቺ ከሙቤ ጋር ያለሽው ግንኙነት ምንድን ነው? ጋይስ አራት አበባ ልል ያፈርናከና ጋይስ ሶስት አበባ አሰልፈ ሙቤን ብሎክ ካላደረጉት እኔ አትሪ አይደለም ልል ያፈርናከና አንድ ሰው ጋይስ አንድ ሰው አሁን መጥቶ ከላይ ያውጣሽ። እሺ አይጥ ሳሪ ሙቤም አንድ ሰው ጋይስ አንድ ሰው እኔና ሙቤ ሰሞኑን ዱባይ ልንመጣ ነው። ደስ ይለኛል ቢመጣ በለው። መጀመሪያ ማን ነው የምታቅፊው? አንድ ላይ ብንመጣ ሙቤ ነው አንቺ እምነኝ ጥያቄ የለውም ሲጀመር። ትሪፕል ጋር ማንም ቢመጣ ነው እሱ ነው ላይክ ማንንም አላገኘው እሱ ነው አገኘዋለሁ። በቃ ቢመጣ አይመጣም። እኔ ብቻኝ አንተ ነህ ሰዎች አይመጣም። እኔ እመጣለሁ። እኔ ሙቤ ታርመጣ ነው። እኔ ምን ራስ እንደ ሙቤ አይነባል እንዲኖረኝ ነው። በቃ ተስማሙ። this is the reality by the way guys እንደ ሙቤ አይነት ቀና ወይኔ ሱብሃንአላህ ወይኔ ሱብሃን thank you so much አንተ ነህ thank you so much ትሪፕል ጋይስ ስለዚህ ካስገባችሁ ቀጣዋለሁ by the way ቀጣለሁ። Come to con altari tripli che gliene era valente tapio guarda come taritana va በሙቤ አላፍርበትም እኔ like 100% ደረቴን ነፍቼ እናገራለሁ። ሙቤ ደግሞ ባለትዳር እኮ ነው። አይ ነው ሁለተኛ ባለትዳር እንደሆነ አይ ነው ልጅ እንዳለው አይ ነው ሁለተኛ ልታገቢ ነው። ምን ችግር አለ? በሙስሊም ይቻላል አይደል እንዴ? አይ እኔ ደግሞ የአንቺ ሹፌር እላለሁ። እንደውም ጥሩ ነው፣ ቅርብ ነው የሚሆነው። ይቻላል አይደል? ምን ችግር አለው? ጋይስ በእናታችሁ ወይኔ እየሱብሃንአላህ አቦራ ፕሬሽን ዲሶላ ወይኔ ፕሮሻን ነው ያላ ወደ ሱብሃንአላህ ካቢ ጎራሜ ጋይስ አስሪን እናሸንፈዋለን። አንቺ ቴንክ ዩ አነዱ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወርጅስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ማርባለት ያ ሌላ ጥያቄ ካለ ዝግጁ ነኝ ለመመለስ። በቃ ጨርሻለሁ። ባለትዳር ነች በቃ ወይኔ ቀጣ ነበረ ባሸነፈ አላሸነፍሽማ። ዘመድ የለሽ አስሪ እኔ እኮ አንተንም እኮ እወዳለሁ ግን በወንድምነት እኔ አልፈልግም። በወንድምነት አትውደጅኝ። እኔ እህት አለች አትውደጅኝ። አስሊ እህት የለም ስሉ ሰምተሽ ነው ተሳስተሻል። እንደዛ አይነት መረጃ ከሰማሽ አስሊ ምን አስሊ እህት የለም ካሉሽ ተሳስተሻል። ኖ ለምሳሌ እኔ እህት እንደሆነ አትፈልግም። ንጹህ ወንድሜ ትሆናለህ። እኔ አንቺን ሁለተኛ ማግባት ፈልጋለሁ። ኧረ እባክህ ደፋር ምን አንደኛ ቅጣት
አንደኛ ቅጣት አሁን አሸንፍሻለሁ። ታፒ ጎራ ሞና እሺ አንደኛ ቅጣት ምንድን ነው ንገረኝ ካሸነፍከኝ። አንደኛ ቅጣት ካሸነፍኩሽ አንደኛ ቅጣት አዎ ተነስተሽ አፍሪካን ዳንስ ማደነፍ ነው። አፍሪካ ዳንስ በኦሮምኛ ዘፈን ጨፍራለሁ። ኦኬ ሁለተኛ ቅጣት ሙቤን ብሎክ ማድረግ ነው። ሙቤ ቆጣኛል። አፍሪካ ዳንስ እንዳደንሽ ብሎኛል። ሁለተኛ ሙቤን ብሎክ ማድረግ ነው። ሙቤ ብሎክ አንበሳ ብሎ ኸራ ደፋር አረታባ ጋይስ አረታባ ጋይስ ሁላችሁም አንዳንድ አበባ አረ ይልል ያቡና ከና ኩማራ በቡ ነው ያዳባ በእናታ ሙቤን ብሎክ ማድረግ ነው ባላ ስፍትና በኪዳነ ምህረት በስመ አብ ወልድ ታንኪ ሙጁ ታንኪ ኖ መቼ ብሎ ካላረገውም ለምን የፈለገ ሶፊያ ጋይስ ትሪፕል ነው አያቴ ሀዊ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ነው ሞዚዛ ጋይስ ትሪፕል ዳም በሸቆ አርገናኒ በርኩማ ነው ወጣ ትሪፕል ትሪፕል Thank you. Nuro kali pasyanna kana gumakanat mulut subhanallah. Nuro kamari pasyanna kana gumakan mulut. Profile kau. Kali pasyanna kana nuro guys makan mulut. Guys tap bush ችግር የለውም ችግር የለውም It's okay. Oh, thank you. ማሙላ ላይ በቃ እሺ ሶስተኛ ቅጣት ምንድነው? አቃንቀው የትህርየለ ሱብሃንአላህ አደሚ እሺ ሶስተኛ ቅጣት ምን ሶስተኛ አንደኛ ጭፈራ አልክ፣ ሁለተኛ ሙቤን መቦለክ አልክ፣ ሶስተኛ ምንድነው? ሶስት ቃራ መብላት። አስሊ ምንድነው የምታከብደው? በጣም አናደርሽኝ። አንጀቴ እር ያለ ተቃጣይ እንዳቃጣልሽኝ። እኔ የመጀመሪያው ፍቅረኛሽ አልነበርኩም እንዴ አንቺ አይጥ? ያማን ምንድነው ራስሊ ወይኔ ያቃጥልሽና የቲክቶክ አምላክ ወይኔ ከልብ ያሳገኝም ብራሉ ያማን እኔ የመጀመሪያሽ አልነበርኩም። እሺ ቃሪያ ተው፣ ቃሪያ አትቅጣኝ። እኔ ትንሽ ትንሽ እኮ በኦሮምኛ ዘፈን ትንሽ በእንጂላቃ ጨዋታው አለቀ በቃ። ምን ለመድ የለሽም። ሙቤም ተኝቷል። አሁን ሙቤሽ ተኝቷል። ያንቺ ሙቤ ለመድ የለሽም። ተነሺ እጅ ስጪው። ምን ተነሺው ከነጂ ማውጣሽ ሰው የለም። ሙሺ ነሳለሁ አልቋል። ምን ዘመድ እንዳለ ሰውን ቁጭ ብለሽ ታይም ትጠብቃለሽ እንዴ? ተነሺው ምንም የለም፣ ወፍ የለም። አውቃለሁ በል እኔ ፋሚሊ ከተናደደ እኛ ጋር ማንም አይልም። ተነሽ እባክህ። የሌሉ ስለ ሙቤ ስላወራው ነው። ማንም ሰፖርት አድርገኝ ከፈለገ አይመለከተኝ። አይ ዶንት ኬር ነው። ስለ ሙቤ አወራለሁ። ሌትስ ጎ ጨዋታውን አስጀምረው። አይ ዶንት ኬር እግዚአብሔርን አይ ዶንት ኬር። ጫፍ ትቀጣላለሁ። ኢትስ ኦኬ። ቃሪያው ብቻ ነው እንጂ ተቀጭ It's okay. It's okay. This is like ምን በሚለው ዘፈን ባለ ጊዜ ባለ ጊዜ
Mati inspire. Double. Tara takajesh. Takaj. Guragnya capri. Sabab. Kumala managa aja mata kayak ini kan kumala. Happy birthday. Thank you my family. Matiko, Sabab. Thank you. Thank you very much. ድምፅሽ የለም። ላስት ጌም ነው። ላስት ጌም ቢሆን 2 ጊዜ አሸንፋለሁ። ተነሺ። ከሁለቱ የመጀመሪያ ተቀጭ። ይሄ ይቅርታ ይደረግልሻል። እንደ አንቺ አሁን ንገረኝ። ቅጣት ንገረኝ። ወይኔ ላስት ጌም ነው ይሄኛው። ላስት ነው። አንዴ እንኳን ላሸንፍ። ኧረ በስመ አብ። ቅጣኝ። አንደኛ ቅጣት አፍሪካን ዳንስ ነው። ኧረ አስሊ በእናትህ አፍሪካ ዳንስ አውጣ ከዳንስ ከቅጣት ውስጥ እኔ አልደንስም። እሺ ኦሮምኛ። እሺ ሁለተኛ ተንበርክከሽ የፍቅር ጥያቄ ጠይቀኝ። አውቀህ ነው አይደል? እንግሊዘኛ አውቄ አይደለም ጠይቀኝ። ትሩ ላቭ የስ በእንግሊዘኛ ያወራሽ ጠይቀኝ። ሶስተኛ ሙባረክ ብሎ ታርጊ። ጋይስ ታይሚንግ ተነሽ። እሺ ልቀጣ ንገሩኝ። የቱን ልቀጣ? ዳንሱ ደንስ ነበር። ኦሮምኛውን ግን በጣም ስደክሞኛል። ኦሮምኛ የጨፈርኩ ነበር መጀመሪያ። ጨፍሪ ተነሽ። ጋይስ ታይሚንግ አምስት ይቀጠቀጣል። ገና መቼ ተቀጠቀጥሽ? ማታ እመጣልሻለሁ፣ አቃጥልሻለሁ። እንዳቃጠልሽ መቼ ቀጠቀጥሽ? አንቺ በአንተ የፍቅር ጥያቄው በእንግሊዘኛ ለምዶ የፈለገው ዓለም እንድሰማ ነው። ታይሚንግ ካፕቴን ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይንጣጣ በቃ ይንጣጣ። ሉጣ ሐረቢ ውጪ በቃ ijoolleen hojiirra jirti. Bakka yeroo hojii qixxee guddaa an jira. Taankis jedhee kaafunu irratti qabe. Inaaffaadhaan na fixxee himaan ittiin kutu. Siiduwaa hundi kolfitee itti himaan. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyida. Kolfeen dabarsa wallaahi kolfanii dabarsuu wayyaa baay'isawee. Wanni akka dhiisuu addunyaa kanarra wanni akka waa dhiisuu nama fayyadu hin jiru. Waa duuka gubattee, wacitee, aartee, guggubattee, duukaa dhiphattee, duukaa cinqamtee yoo jette tokkoffaa fuula keessi badaa, lammaffaa coggaarraa qabamtaa, sadaffaa nyaattu sittiin goruu, afuraffaa irriba gaarii raftuu, shanaffaa duniyaa dhumti kunillee siif hin yaa'u bakka hojjettee illee barakaa hin godhatu. Afuraffaatis gammachuu hin qabdu, gammachuun argattu, jaarsa keellee gammachiisuu hin dandeessu.
kan jedhu bukkee koonkaa bayas jala. Ammaatis dhiira amma muraad jettee kan dhalaa arrabsitu wasakka utaa. Dhugaa keetii yaa wallaahi kanaafin kolfee bira darbaa himu. Yaa Seido moderatoraan maanirraa kaafatte qoysiiduu bar ati yeroo hunda dhuftu ani immoo nama yeroo hunda dhufuufan kennaa moderatora maaliifi al tokko yeroo jarra afaan bananu yeroo geemiirra jiru namni tokko na jala taa'ee xaraga osoo dubbannu jechuudha. Imaan sila osoo keessa galeetan nama giiftii naa kenne tooppiirra kan jiru eenyuun jedheetan laalaa ture ammas nama na daawwatu irra guddaan eenyuun jedheetan laalaa ture beektaa. Tokkoffaan imaanii wallaahi laazim imaanitti kana maal kun hin jedhe malee sa'a 24 jala teessee jechuudha. Garuu dhugumaan dhufee allaayii fi banannaan achumaan dhufti. Irra guddaa yeroo dheeraadhaaf kan si jala taa'ee si daawwatu si'ikaa imaan jedhee naa baasee jennaan na ajaa'ibee. Dhuguman jedheen talattiin takkana jala dhibdeen hin beektu waan namni na arrabsuuf nama jalaa bilookoo jettee na jala teessi jedheetan ana moo simiti boo ati lakkoofsuma keessan jirtuyyuu imaan kuyin imaan ishee kootii kanan jedhe malee isii kana la dur roozii koo takkas turte na jalaan dhabamtu turte amma rooziin koo biizii taate jechuudha inni heerumte ta'ee ijaazaa buute ta'ee hin beeku. Seido you come up. Wallahi akkan si jaalladhu hin beektu mati. Wallahi anis sin jaalladha na jaala rabbi si jaallatu ibti. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Maal jedhu? Buloo nama kaafte. Bulookii jedhaa nama baasaan jiraan nama baay'een baasee iyyuuti. Nama baay'een baase. Kalaas bakka qabsoon dhumeera bar qabsoon galma qaba bar galma qabne. Nama wayii asirratti namichi sun hojii ta'uu miti. Naana darbeera bar. Kam jirtu? Jirra wallaahi. Kutaan Oromiyaa tokko nanafni hadha kunoo keessa ka'ee waa'ee fiqirii waa'ee maadiin himaa oolee dhageesseetti namti roozii. Erga silaatii callistee keessa dhaggeeffatti yeroo nama maqaa wallaggaa dhawachuu as baate yes jetti. Yes. Seido if you want to come up okay? Dhiisii habaaftu hinaaftu laalee gubatuyyuu namni jiruu isaa jiraachuu eegaleera. Madaamii dhufee jetti Rooza. Hai Roozii carraaqe. Kottu innaan diddee kaayiroo. Okay, miyuutu godhadhuuti taa'ii. Anammaa isaa koolitti fufaa. Jarri kun jara miyuutii irratti lakkafamedha. Warra miyuutii irratti lakkafamee miyuutii malee. Yeroo dhufnu kottaa wallaahi laazim silaa ana bira jiraattu. Fiduu rabbi Kanaadaa si haa fiduu bara haarawaa dhufu kana inshaallah. Kanaadaan deemnu nuti Ameerikaa qaata galfannee taa'aa jirra habiitti. Kanaadaa ture duraan hawwiin kan koo baay'ee tokko Kanaadaa jaalladhan ture. Sababuma ta'an kaayiroo keessa ture iyyuu sababa Kanaadaa deemuun garuu nan dhiisee. Turiidha namni baay'atee naan hin dhiisee barana nama kuma meeqa xalabattee kaayiroodha. Nama kuma 100 meeqa xalabdee fudhatte ganaa waggaa dhufu immoo kaayiroon duwwaa taftiiyyu namni Kanaadaa deemaan jiraatin hin jiru. Hundi namaa galfatee taa'aa jira. Anaaf reediin garuu Ameerikaa bakka. Inshaallah wallahi rabbitti amma miyattee turti. Piroosesiidhuma qabaa yaa waggaa tokko godhakkaa akkas nama tufsiisu. Waggaayyuun keenya saboodhuma girrigiritti namaaffalle. Maaltu nu achi kaacaqee uummata gaaraa gadi ilaalladhannee jennee.
Asirratti roobsaanitti guyyaarra gaafan Ameerikaa dhaqe. Qoyee si leenci tola namaa kennamaa biyya sana. Wallaahi leenci tokko doolaara 300 fi 40 bitama leenci tokko. Leenca tokko doolaara 400 fi 340. Utuu ilaaluu abaabu. Leenca dhiisi. Si wallaahi laazim ani hadda keessa galee giiftii waa'ee giiftii ilaalaan ture beektaa giiftiin tokko waaniin mana kan kootii ji'a 2 keessa eenyuun naa kenne jedhee ilaalee namichi sun jechuudha. 344 leenca 12 naa kenne namichi yeroo hunda leenca naa kenne sun. Leenci deengaddaa. Wallaahi deengaddaa suuratti leenca 2 naa kenne sun. Leenca 12. Leenca 12 jechuun booduu gaara kumaa. Waan wayin qannaashiin si'aamu. Leenci tokko riyaala suudii meeqa siiduu? Riyaala suudii. Lamaadhaan googaleerra. Googilii kamirraa? Akkasiidhaan ijoollee wallaalee googaleerra akkuma dhibba lamaan bitan jira. Suudiitti moo? Suudiif waa'ee. Rooziin komentii jalatti barreessituu bittee beekti. Eessa jirti si? Dubaayin teessee bitte gootittiillee leenca kennitee beekti bar. Maa birrii ji'a tokkooti yoo maanni badaa miti. Wallaahi leenca bittee Malee hin jiru. gaafa qaba beellamamuu beekti. 250 Dubaayii. Gaafa qaba beellamamuu leenca tokko bittee kennitee Rooziin. Abadan suureen qalama malee jettee dhiisi. Leenca kennitee akkaawwantii si jalaa gubachuun na aarsa. Akkaawwantii si guddaan jalaa gubateera kun haaraadha. Fooloo godhaanii bal'aa taachu Roozii namni. Jalaa gubate wallaahi Roozii wallaggaan jedhu inni duraanii jalaa gubate kun amma nama 100 meeqa qabdi beektaa? Nama 500 kumayyuun guutte. وزقر بيك النكات حمزة الكبير ولا صغير اسمه حمزة نفس الاسم بس ما بيكودوا وقت بالفازر بيحط لهم Dubaayirraan kottaa yoo dhuftani biyya galtanii dhufnaa. Laa Dubaayii hin jiraam. Dubaayirraa dhufuudhaa gurbaa madamii achitti barataa kan jettu eeggattee deeme. بس هاي الأناني لازم أجيب لها صندوق تبع الأناني بس هي صندوق Madaamiin kan kaayiroo sifinnaan badii malee hin deebitee Dubaayin hin naqin. أنا عندي أنا طلبت هاي الفرشاة حمزات اللي مثل هدول وطلبت صندوق من الأناني بس يعني مش dhuguma isiitu biyya biraa arge an biyya biraan ما argine. فيه كيميكالز عشان الأطفال Inni finaa ittisiin akka kara kana hin baane jedhu. Yoo dhuftanii asiin carraa biyya biraa fudhachuu taata wadde. Dhufanii immoo as keessa taa'utaan kara kana hin bayinaa jechuudha. طلبتهم أونلاين Garuu si mana madaamiin hojjettu barkanaa fi jibbiti. Namni mana taa'u immoo in salachaama beektaa. Hojii namaa wayyaa barjismii namaa siin socho'aa. Haga ta'e wayii hojjettees immoo maallaqa argataa jirta. Garuu siin yeroo hunda mana teessii tiiktookidhuma kanarraa waan argattu miti. Sanaan jiraatti miti. Sanaa jennaan hin dabbaruu ni danda'a. Namni yeroo hunda mana taa'u.